Članice Varnostnega sveta Združenih narodov na izrednem zasedanju v zvezi z domnevnim kemičnim napadom sirske vojske na vzhodno Guto niso sprejele nobenega dokončnega sklepa. In to kljub temu, da so predvsem ZDA želele s popolno ofenzivo izpostaviti zavržnost takšnega napada. Sirski predsednik Bašar al-Asad je pošast, ki uživa podporo Rusije, je prepričana ameriška veleposlanica pri Združenih narodih Nikki Haley. No civilized government would have anything to do with Assad's murderous regime. Pictures of dead children mean little to governments like Russia. Razprava v Varnostnem svetu Združenih narodov je dokazala, da je prepad med Rusijo in Zahodom pod vodstvom ZDA večji kot kadarkoli v zadnjih letih. Obtožbe na račun Rusije ne bodo ostale preslišane in lahko pomenijo resno grožnjo za mednarodno stabilnost, poudarja ruska diplomatska misija pri Združenih narodih. Призываем западных политиков поумерить истребиную риторику, серьезно задуматься над возможными последствиями и прекратить безрассудные поползновения, бросающие вызов глобальной безопасности. V zvezi z napadom se je oglasil tudi ameriški predsednik Donald Trump in napovedal, da bo ameriški odgovor na napad v vzhodni Guti znan kmalu. We can't let atrocities like we all witnessed, and you can see that, and it's horrible. We can't let that happen. In our world, we can't let that happen. Especially when we're able to, because of the power of the United States, because of the power of our country, we're able to stop it. A neposrednih dokazov o uporabi kemičnega orožja, zaradi katerega naj bi umrlo najmanj 60 ljudi, še ni. O napadu so prve poročale sirske človekoljubne organizacije. Do neodvisne preiskave na terenu, to predlaga tudi Rusija, pa doslej še ni prišlo. Sirske oblasti trdijo, da gre za zrežiran dogodek. لقد أعلن المركز الروسي للمصالحة سيد الرئيس في سوريا اليوم أن تحقيقات أجراها الخبراء العسكريون الروس في مدينة دوما قد أثبتت غياب أي آثار لاستخدام سلاح كيميائي هناك، وقد تبين في فحوصات المرضى الذين يتلقون العلاج في مستشفيات المدينة، مستشفيات مدينة دوما، والتي قام بها أطباء عسكريون روس، عدم وجود أي أثر لتعرضهم لمادة سامة. يعني كل شيء عم نشوفه هو عبارة عن سينما هوليوودية. Združene države Amerike sicer napovedujejo, da bodo ukrepale ne glede na to, kakšna bo odločitev Varnostnega sveta. Rusija na drugi strani pripravlja svojo resolucijo, s katero bi inšpektorjem organizacije za prepoved kemičnega orožja omogočila dostop v napadeno Dumo.